Da li zbog toga se upravo dešava 60. godina svojevrstan bunt bošnjaških intelektualaca, konkretno mislim na 67. kad izlazi Bosanski duh književnosti, šta je to, i na sve ono što ste vi kao jedan od prvih tih intelektualaca doživjeli lično, ali preko vas kao personifikacije cijeli bošnjaški narod. Možete našim gledalcima zbog te istorijske perspektive približiti o čemu se zapravo radilo tih 60. Pa radilo se o tome da je odmah poslije rata počela represija prema muslimanima i njihovim institucijama. Ukinute su sve muslimanske institucije i islamska zajednica svedena isključivo na vjersku funkciju. Vakuf su oduzeti, ukinuti su sva muslimanska prosvjetna, kulturna i humanitarna društva. Počeo je jedan progon, a uz to je išao i jedan progon muslimana u smislu otklanjanja, prikriven pod firmom otklanjanja feudalnih ostataka u našoj državi. To je prvo bila agrarna reforma koja je po drugi put, odnosno treći put, jer 1919. i 1923. bili su izvršene agrarne reforme koje su otele ogromnu količinu muslimanskih zemalja i podijelile srpskim seljacima, a onda je 1946. donešena nova agrarna reforma koja je također pogodila najviše muslimane, pa je onda donešen zakon o nacionalizaciji građevinskog zemljišta gdje su muslimani opet najviše stradali jer su oni živjeli u gradovima, bili većinsko stanovništvo u gradovima i imali su tamo najviše zemljišta, pa su onda izvršena nacionalizacija radnji, kuća. Dakle, sve represivne mjere su išle kontra muslimana u prvom redu. Onda je donesen zakon o Zaru, pa je onda počelo rušenje Baš čaršije, rušenje Mostarske čaršije, Bezistana u Banja Luci, rušenje Vezirovog konaka u Travniku pod firmom uklanjanja feudalnih ostataka. To je u stvari trebalo da zatre kulturnu baštinu muslimana. To je moralo izazvati kod nas revoltu. Ja sam već 50. godine na Beogradskom univerzitetu reagirao jednim govorom u kojem sam govorio o tome kako je donošenje zakona o Zaru čisto nasilje. Jer država nema pravo da se miješa u to. Kako su prihvatili taj vaš govor? Oni nisu toliko bili zainteresirani, znate. Njih nije to interesiralo, jer Srbi nisu imali taj odnos prema Zaru kao mi u Bosni i Hercegovini. Nas je to pogažalo, jer su naše majke morale naput ko oguljene kokoši da hodaju po čarši, ako su uopće i htjeli izaći. Moja majka, na primjer, nikada više nije htjela izaći. Dakle, oni su uhapsili more muslimanskih žena baš upravo donošenjem takvog zakona. Ali stvar je u ovome da ljudska prava podrazumijevaju kao elementarno pravo izbora odjeće. I sad vi se miješate i zabranjujete jednu odjeću. I to zabranjujete radi toga što ona stoji u vezi sa nekim pravilima vjerskim. Ali istovremeno ne zabranjujete ni popovima, ni kaluđerima, ni kaluđericama, ni redovnicama katoličkim da one oblače odjeću koja je definirana vjerskim razlozima. To je imalo klasični antimuslimanski karakter i naravno da smo mi reagirali. Ja sam držao taj govor me je koštao jer kad sam završio, iako sam bio najbolji student u Beogradskom univerzitetu i slika mi je bila u rektoratu, ako sam dobio nagradu za naučni rad studenta, ja nisam mogao dobiti mjesto kad sam završio studij i bio sam odličan student, nisam mogao dobiti mjesto zato što je za mnom išla taj rep da sam ja promuslimanski orijentiran i da ja sam konzervativac i tako dalje. U Sarajevu gdje sam ja nastavio da živim, ja nisam 2 godine mogao dobiti posao. Kad sam ga dobio, kasnije sam ga gubio češće, 2 puta sam ga gubio. Ali ono što je ključno, da smo mi počeli da razmišljamo i tematiziramo problem. Pa ne može se tako postupati s jednim narodom. Zašto? Jer ako eliminiraš muslimane tadašnje, odnosno Bošnjake, koji su imali svoje historijsko i nacionalno ime od vajkada, ono je glasilo Bošnjak. Ako eliminiraš, u Bosni onda ostaju samo Srbi i Hrvati. Bosna je onda srpska i hrvatska zemlja i onda se ona logično dijeli.
između Srba i Hrvata. A mi smo, kao što je to bilo 1939. godine u Cvjetković-Maček sporazumu, mi smo kvantitet negližabl. Veličina koja se apsolutno zanemaruje. 65. godine je bila jedna velika televizijska debata i ja i Rahmetli Hamdija, profesor Hamdija Čemelić smo istupili s tezom da se muslimani moraju priznati kao ravnopravna nacija i da više nema nikakva smisla da se postupa s njima kao da su izvan historije. Kao da su uopšte, da nisu historijski subjekt, da nemaju potencijal za grade historiju. Da su oni sirova masa kojoj neko drugi treba da pravi historiju, odnosno Srbi i Hrvati. Mi smo prošli teške dane, a ja sam znao da se mora izazvati veliki skandal u komunističkom režimu da bi nešto moglo da prođe. Ja sam onda napisao Bosanski duh u književnosti, šta je to, gdje sam rekao da Bosna postoji, da bosanski duh postoji, da je to veličina koja prožima cijelu našu historiju i da se ne može poigravati i eliminirati i tako dalje. I ja sam doživio strašan napad. To je grozno. To što sam ja doživio. Kako su me napadali iz Beograda, Zagreba, Srbi cijele povorke su išle u centralni komitet i koje kakve druge instanove da traže da se mene hapsi, da se mene progoni i tako dalje. Međutim, zašto nisu mogli? Pa nisu mogli zato što je istina bila ono što sam ja napisao. I što je trebalo samo strpljenje i čekanje vremena da se to pokaže. I nakon godinu dana promijenila se situacija, znate, i oni su odlučili da priznaju muslimane. Ja nisam prihvatio priznavanje nacije koja se zove muslimani. To je nepravilno. Nacija ne može nositi vjersko ime. Ime musliman pripada svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti u svijetu. Ja sam i tada govorio da se muslimani, da takozvani muslimani moraju priznati pod njihovim pravim, nacionalnim, historijskim i etničkim imenom Bošnjaci. Rijetki su bili... Niko nije bio. Ja vam mogu reći da niko nije bio ni za ovu tezu